Well, mo mambambo J, deti ko natin nga pneumonia muna ket deti ket infection ti bara no. Do deti mesa nga tao, individual, nagkaroon ti mikrobyo, siyempre di bagina. Ngem datan hang mild mod kwan datan no, moderate or severe pamayan datan, low risk, moderate risk, and high risk no. Kunada nga mild, most likely baka low risk no. No low risk nga kunam, ada ngamin na di kiti kitkitan da nga simptomas, kitkitan mi simptomas sa doktor. No ti may sa pasyente ket ma-admit wennohan no. So baka DJ nakita da no loris awan one deti pinagnato ti temperatura ti bagina, ang aggurigor, wenno ket hangmet nga nangato di WBC count na no, di heart rate na ket hangmet ka di ngato. So nga kunada nga low risk or mild pneumonia. So di ti kahit asawen ti mild pneumonia. Pakalalaan, iti reto yung klase ti sakit doktor, ken ana iti marikna, iti mesa nga individual nga adaan ti mild pneumonia, doktor. Well, pakala na dito mikrobyo nga no, for example, dito mesa nga tao na panyan ti lugar nga duda no, adaguyek ang panateng no nakapsud di resistensya di mesa nga tao no, sumrek di mikrobyo di bagi di mesa tao no kitain da no, bacteria no virus no malagi ko di COVID di ko get virus di gapuanan na no apek pneumonia di mesa tao. So dito nga dito mo no not cause na dito kanido Mr. Marcoleta o Senador Marcoleta. No, it's a bacterial or a viral pneumonia no. O namit na mention no, yung pagdala nga is mild. So yung symptoms na mabalin nga marigatan umanges, unatay naggurigor no. So aguyuyek, siyempre agyelo di plemada no. Yung pangikategorya na no kadijay no dito madmit da no ngamin low risk sa Bombo J ang tikunata yun nga mention data nga digiti criteria na no ana ti pakadmitan di patient no. So DJ ti pangkitanda no di sa pasyente ket dapat nga ag tableta lang, ag oral antibiotic lang no wenno ag suero, ag IV antibiotic ngem no moderate risk ngamin kunam or kunata yun nga nakaro, kumaro di pasyente, no? Agpakaro, makita da nga alis tumabambanugen, no? Ang umato di WBC na, ay admitten da no kwan. Doktor, aday iti pamati, dagiti sumamamano nga babakit kadalalakay nga no mamagaan tilinget iti likod dapaset ti bagi ti mesa nga tao ken no nakatutok ti electric fan ti likod. Mabalin ka no nga mga itundat pneumonia anat kinapagpaisuanan na datoy doktor. Wala mo deta ket mesa nga pamati nga actually nga deta pangibasaran mi di pneumonia Bombo J, no? Usually kanapon na mention tayo aguyek, agurigor, no, ang makaanges, no, alis tumabannog. So digiti symptoms na no. Ngem DJ risgo na no apay nga develop na pneumonia. Siyempre no bumakit ka, lumakay ka, kumapsod yung naturalesa di bagi, maglalo no adain indahin masakit, no, hypertensive ka, diabetic ka, no, ada kidney problem mo, no na talaga bumagsak, no, nakapsod di naturalesa di bagi, no damala pa natin kababay mo aguyek ay kan alisto ka makaran no. So di rason na no apeng pneumonia ti mesa nga tao. Doktor, may sapay ka iti diagnosis da ken Senator Marcoleta dati inawagan da iti cardiomegaly. Ano dato yung klase ti sakit, doktor? Well, among data cardiomegaly Bombo J, no kitante di puso tayo, baka in X-ray day so na, when no ECG, makita da di ECG and X-ray, nga dumakkel di puso. No, ag ko di ngamin, agdeket di hypertension, ken cardiomegaly, no. Di hypertension na po, no, nung umato ti blood pressure no, na-mention tayo, raman tayo, na stage 2 hypertension. The stage 2 hypertension, no, deti blood pressure mo, 140/90, nangat nga itong MDJ. DJ ti kunadang health stage 2 hypertension tatan, no. So DJ nga sitwasyon kaduan na nga hypertension Bombo J awan marikrik nada. No, na duma temuda ket ay omit marikrik na doktor ngem okay lang ha, o reject pa kay tagtuman ngem hanga kasya po no. Dapat no naghimato ta blood pressure mo 140/90 dapat ag-maintain na di mesa nga taon.
So digiti pakalala na digiti stroke, atake, bomboje, tadi da marikrik na, ako marikrik na dan biglang tulatan nga apay nga na stroke, apay na atake, tagayam, awan marikrik na ngem nakangat nga to blood pressure na. So iti kakwa na. So hypertension, tiga po na no apay nga may stroke, matake, ag cardiomegaly. No, so kanada no kwan, deti nga meaning ng hypertension din. Hypertensive cardiovascular disease no kwan. No da nakita da nga cardiomegaly. So kaya't nasa awen, Doktor, mabaling nga dato iti rason, no apay nga ibagbaga ni Senator Marcoleta nga nasakit ti barukong na, Doktor, ken adda kadi ti posibilidad nga iti cardiomegaly ket itunda ti stress, Doktor? Well, ang peso nita, Bomboje, baka pinagkita tiket baka ni Senator Marcoleta, mabaling nga prior, kadeti nga pinaka-aresto na, mabaling awan ti marikrik na no? Baka hindi mapanin, hindi, siyempre, may stress yung sa tao, alain da kan, tiliwen da kan, ibalod da kan, no? Sino met ti kajay, siguro, dito ti mabaling nga napasamak, no? So, te kunakon, asymptomatic data, mabaling nga umarikrik na, di napampansinin, hindi mapasamak dito nga na arresto-arrestunan. Siyempre, may stress si Sona, na moment trabaho dan, so, namuan dan nga, tagayam at dagayam sa pinagdakkel ti puso na gapo ka DJ hypertension na. Okay. Doktor, may sapay ka iti diagnosis da sigon iti PNP General Hospital kasapulan nga dumalan ni Senator Marcoleta iti rehab wenno physical therapy gapo ta nakita da nga datoy degenerative disc disease iti cervical spine, Doktor. Well, ma'am, dito Bomboje, kaslamit lang aglati nga tornilyo wenno pati bagi ti lugan, no? Kasi may ti bagi tayo, degenerative to na mahamet nga deta ket mesa nga kondisyon nga talagang that is wear and tear. Pinagrakaya ti bagi, no? Agrakaya, mapasamak deta o resinon to nga kadatayo, no? No lumakay tayo to met, agtawin tayo ti mga 60s, 70s, no? Mariknayon to met digitan, no? Agrakaya di bagi, aglati, digita toltolang tayo. Kumbaga, main inot nga maperdi DJ pinaka kunatayon nga dis na Bomboje, deti kasla waser ko matiternilyo no nag mapudpudpud DJ yan, expectarem nga maperdi DJ aging ganat agsakit di parte na no cervical ko na maget gitenged no mabalimet lumbar, thoracic no parte no depende na nat parte di bagiti mesa nga tao tinapektaran. Doktor, lastly, no da kayo ti mga assess kasi dito nga rod remore iti diagnosis ni Senator Marcoleta da iti kunada pa stage 2 pa iket di nga hypertension, cardiomegaly, mild pneumonia, and then degenerative disc disease. Ket no da kayo ti mga assess, mas advisable kadi nga agtalineed pa laeng ti ospital isuna kenhaan pa lang may kabkabil iti pagbaludan aglalo kadagitoy nga nakita da nga sagsagabaan na, Doktor. Well, base di assessment da no sakti may isang doktor no makita nga uncontrolled di blood pressure na no no for example first time da nga makita ni Senator Marcoleta no first time ko makita di pasyente nung mato di blood pressure na uncontrolled lumak ka di puso na napimpita siguro obserbaren da for 48 to 72 hours depende di na duma-duma pa nga eksaminasyon no napimpila siguro Bomboje deta ket siyempre ito di echo da kitandang na rin ngamin x-ray ken ECG no kuhaan nga nababadye porsyento na nga sensitibo di nga test para may bagang madumakkel di puso na napintas baka rami den dan tumet lang di kita no no syakte mesa admitarek di pasyente arami di kami nga test no especially di 2D echo stress test no adami digiti pang test mo no talagang mumaswitik DJ Bomboje. Sige parami ti amin kitantay no talagang data hypertension na ken cardiomegaly na ket mapektara DJ physical nga pinagpigsa di pasyente no kaya na ba ti may serek ken di pagbaludan nga may stress. So importante makontrol di blood pressure na kapno no ang maparisguan di atake ti puso.